Aha Triple Sports Arena noneho twakoreye ahantu turi kwisangirira njye n'uyu mugabo bita Fred. Fred bimeze bite? Forme bana. Fresh is? Fresh. Imyuka ni yose. Nari imaze gufungamo akantu k'agashyushyu ariko agashyushyu ngo ntabwo kemera. Agashyushyu gakora umuti ko bakorera biterwa nawe uko nyine umuntu akemera tu. Emera iki se? Yes. Kabyeri se? Oya. Cyoroshye umuhogo cyose buriya ngiye kimenyeka ni sawa cyane. Hari utubazo nendaga kukwibarizaho kugira ngo twiganirire kuri Champions League. Champions League yarakomezaga tugeze ku munsi wa kabiri. Umunsi wa mbere twagiye tubona amakipe akomeye, turavuga za Bayern zo yatsinda 9, iyo bita Real Madrid igatsinda 3, yaba na zo Dortmund zagendaga zitwara neza, ariko umunsi wa kabiri tubona iyo bita Real Madrid ku kibuga cya Lille ikubiswe 1-0. Tubona iyo bita Aston Villa ikubise iyo bita Bayern 1-0. Tukabona gutungurana muri iyi foruma nshyashya y'amakipe, ngira ngo yagiye wenda tuzagira umwanya wo kuganira kuri foruma nshyashya birambuye, ariko amakipe yavuye kuri 32 agera kuri 36. Ubu ngubu n'uvuga ngo Champions League irimo irakinwa nka champion, barazirankinga ku mwanya guhera ku ya mbere kugeza ku ya 36. Ubona iyi foruma hari impinduka igiye kuzana kuba amakipe wenda akomeye yatungurwa nk'uko twari tubivuze muri izi leta zagiye ziba kuri ayo makipe akomeye. Turavuga shampiyona w'umwaka ushize wa Champions League Real nibishobora gutsindwa na Lille igitego 1-0 ikananirwa kwinjiza igitego iminota 90. Hari ikintu ubona ije guhindura cyangwa wenda haracyari kare? Ubu ni umukino wa kabiri, kipe zakina hafi imikino 8. Urabona rezilita aho zigeze ubu, twabishingiraho tuvuga ko hari ikipe zidafite amahirwe muri uyu mwaka cyangwa ziyafite. Hari icyo bije guhindura ku makipe akomeye, dore ko na match ziyongereye, ni shampiyona, ni Champions League hafi buri cyumweru imikino izagiba. Ubibona gute? Deni nyine kangiye mbanza nkomoze kuri foruma y'i Champions League mukuntu. Kuri njye ni format nyine nari mfite amatsiko yo kureba implementation yayo izagenda uti. Urabizi kiremwa muntu ukuntu twimereye impinduka izariza zose kuyadapta nazo bisa nk'ibifata igihe nyine bikanagorana mu kuntu. Nongeye naribaza nka batsi i Champions League nyine birahita biza vuba, birahita bituryohera cyangwa, ariko birahanunguye ukuntu ku munsi wa kabiri wonyine wa Champions League namaze kubyakira, kandi nubwo buryo ndi kumubonamo noneho nkanabona n'imikino itari kuba nyene yibura buri munsi nkaba mfite nka match mba ndebe 2-3 kandi zimiriro koko zihuta byahatari. Noneho n'ikindi kintu bari ku deliveringa kuri level yo hejuru nyine ya Champions League koko. Ako na akantu ko nahise mvuga ati kabisa hano ni check murankosoye. Andi hano rero twari dusigaranyemo dute ko ari ukuvuga tuti se iyi mikino ko bayigize nyinshi bizaryoha. Papa se yabo nihe ubundi kuki bayinde n'ubushaka amafaranga gusa cyangwa? Ariko sofa mu byo ngemaze kubona kuri uyu munsi wa kabiri wa Champions League, man undi kubona Champions League noneho sinzi nimba navuga ngo irimo competition cyane ikomeye cyane kurusha mu minsi yashize. Ndavuga muri anoma early stages nko muri group stages cyangwa se kuno bageraga mu mikino ya mbere, hari igihe tutabonagamo akantu ko gukaza cyane nyine ku makipe. Nk'urugero nk'ubu ngubu bari bikomeje bati nuguhe utondeka kuva ku ikipe ya mbere kugera ku ya nyuma bishingiye ku musaruro wawe. Amakipe 36. Uri kubona ko ekipe kari kujya kuri match kakaniye kavuga ati njye ni nkubita 3 yanjye nkayabona nitaye kuba ndi home cyangwa we, birangarantisa kuza mu makipe ya mbere meza. Mu gihe mbere twabonaga nk'ikipe muri group stages kubita yamara kwibonera amanota 9 igasa nk'iyaregeza nyine mukuntu, bigasa nkaho byarangiye twavuga ati okay izi match
wenda tuvuge Paris Saint-Germain ndetse na Real Madrid mu itsinda rimwe, hakazamo na niyo Leipzig wenda n'agakipe nka Crvena Zvezda, ugasanga n'ubundi turabizi turavuga ati PSG na Madrid zizazamuka ziyoboye, zizarasa home away. Hanyuma Leipzig na Crvena Zvezda nabwo bugundagurane bwishakamo akazajya muri Europa, ariko byibura ubu ngubu ukuntu match zimeze nta gukubita match uvuga ngo muri retour ngo nzayakira ngo ngire uko nyirasa cyangwa kanyirase home ngo retour wenda ngo bizabyibara. Ubu ni ukurasa match imwe, chance yagucika ugategereza ko bazarugukatira kuri match kurikiraho. Urabona ko kuri ni forma ngende ko enjoyinga byatari, simbizo wenda abantu bari kutira nawe niba bari kuenjoyinga nawe uhita umbwira ahubwo iyi format uri kuyibona utoyakira uhita kuko ngiye ni forma ndi kuenjoyinga byatari ariko kuri njye wenda navuga ko ku ruhande rumwe nk'abafana ni forma nziza, ku rundi ruhande rw'abakinnyi n'ababibamo bakazi kabo ka buri munsi mbona hashobora kuzama akantu k'agacarenji n'akabazo gatoya bitewe n'iki. Iyi saha nko mu Bwongereza dusanzwe tuzi ko bagira imikino myinshi, kugeza ubu imikino harya yari 98 bijana 28. Ntabwo mbyibuka neza yariyongereye kuko imikino yose muri rusange ya Champions League yariyongereye kuko amakipe navuye kuri 38 akaba 37, ubwo ni kuvuga ko abamambure bose ba UEFA uko ari 55. Mu by'ukuri imikino yariyongereye kuko ubu hazajya kinwa match 8 ubundi zakinwaga ari 6. Mwenda nkuko seyo gato ntaho manda we izongera kubaho, uzajya ukina match enye, uzajya ukina match enye mu rugo izindi enye away. Ni amakipe 36, 8 za nyuma zajya ziba eliminated, zajya ziba zavuyemo byarangiye, enye za mbere zaba zikarifiye byarangiye, 8 izindi kuvugwa nko kuva ku ya 9 kugeza ku ya 24 zajya zikina n'izindi 8 za mbere. 8 za mbere zaba qualified muri kimwe cya 8, ku ya 9 kugera ku ya 24 zikinana hagati yazo zishaka izindi 8 zisanga za 8 za mbere. Izo ni 8 ariko oya ni 16 kuva ku 9 kugera kuri 24 n'amakipe 16. Exactly. Narimbaze nanjye navuga ngo izo zizajya zikina zishakamo izindi 8 zisanga za zindi zabaye qualified zite zikina kimwe cy'8 ibisanzwe komeze bisanzwe kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu, ubwo finali zayibaho bita Munich Arena. Match yantunguye no kubona Real ivuye muri shampiyona inyinganyije kimwe na Atletico Madrid muri shampiyona, iraje itsinzwe na Lille nubwo ari iwaye ariko na agakipe gato ku mushampiyona wa Champions League ibikombe 15. Ikipe tuvuga ko undi igeze muri Champions League ari ibintu byayo, ariko se ama ekipe urabona muri uko imikino igenda yiyongera araza hari icyo biza guhindura ku isoko, hari icyo biza guhindura ku mibereho y'abakinnyi, haba ku mishahara no guhembwa, hari icyo biri buhindureho. Ubwo impact nyine iyi mikino Champions League igiye kugira ku batlete n'amakipe yabo n'isoko. Ndavuga kuri kote y'imishahara, kuri kote yo ku isoko burya amakipe yitwara, urabona hari icyo biri buze guhindura ku mishahara yo n'ubundi sofa abana bakinnyi bo ku mugabane w'Uburayi ibyo bahabwa ni byinshi si biki. Na impact yahatari biteze kuvuga ngo ku mishahara. Ku mikino yo ni ibintu bibiri automatic turabyumva ko ari yamaze kwiyongera ku bakinnyi, hari umunaniro n'imvune zigiye kwiyongera kuko imikino yamaze kwiyongera yabaye myinshi, sibyo? Twajya ku kijyanye no kuvuga umusaruro wenda ibyo batanga. Of course buri umukinnyi ni nkuko natwe twaba twicaye gutya nkakubwira ati rero Dennis ubu tugiye kuganira gukora ikiganiro saa 2 uhita utaha tugikora amasaha 3 uhita utaha ugenda utegura ikindi cyejo cya saa 2.
noneho ejo nkaza nkongera nkakubwira ati Denis tugiye gukora ikiganiro cy'amasaha 3 cya mu gitondo, saa sita tuze kongera gukora andi 2, nimugoroba tuze kongera gukora andi 3. Kandi ibyo byose ukeneye umwanya wo kuza kugitegura kugira ngo utange quality. Urumva ibyo ni ibintu byaba bitandukanye. Cya kindi wakoraga amasaha 3 ku munsi gishobora kuba kirimo quality nyinshi cyane kurusha ikiganiro, kurusha bya biganiro bitatu uri buze gukora ku munsi. Bigiye bitandukanye ku mwanya wafashe wo kubitegura, makuru kwagiye yakusanya gake gake, urumva biraza kuza kuba bitandukanye. Noneho no twajya no kuri wowe ku giti cyawe nk'umuntu uri gukora birakurushya nyine tu mu mutwe, umubiri, kuvuga ubwo nimba bavugaga amasaha 3 ku munsi, ibyo byose leta yikuba amasaha 9. Umwanya wafata gutegura uraza guhita wikuba, umubiri uragenda ube exhausted. Kereka aho ngaho byibura ubonye abandi nka 2 cyangwa 3 baza bakagufasha gutegura kugira ngo ukomeze kubikora nibwo byagenda neza. Ibyo biri bihite bireflectinga n'ubundi kuri aya equipe, ubona ko kubijyanye na expenses ziraza guhita ziyongera. Nkuko bari kurwana kuvuga ngo binjize byinshi, ni nkuko nabo bagiye kubisohora byinshi, bijyana no kuvuga ati nimba twakeneraga abakinnyi 24 bakina muri weekend gusa, hakazamo rimwe na rimwe iminsi yo mu byiza ari Champions League, ubu twaba tugiye kubona bakina weekend mibyizi. Birasaba ko byibura ikipe igira effective y'abakinnyi nka 34 kandi bose bari kuri level zimwe kabisa, nkuko Chelsea muri iminsi turi kubibona. Urumva rero ku ma equipe ikintu cya expense ziraza kuzamuka mu kijyanye no kwinjizamo abakinnyi benshi, kandi bose bari kuri level imwe ku buryo ba deliveringa nyine. Nibyo ngibyo navuga, nizo impact navuga format Champions League igiye guhita igira direct ku makipe no ku bakina. Ari yo turi gutariki 5. Kuvuga ngo indi mikino umunsi wa gatatu wa Champions League uragaruka ku itariki 22 z'uko kwezi. Tuvuze nko ku makipe akomeye, Arsenal imanuka mu kibuga na Shakhtar Donetsk, iyo bita Real Madrid imanuka mu kibuga na Dortmund, iyo bita ubwo ndagenda nkomoza ku makipe akomeye, iyo bita Manchester City na Sparta Prague, iyo bita Bayern Munich imanuka mu kibuga na FC Barcelona, Atletico na Rorya. Ubwo mu by'ukuri ndumva shoke twakitega cyane ni iyo Bayern na Barcelona, sorry gatoya, na Real Madrid na Dortmund. Real Madrid yanganye na yatsinzwe na Lille. Champion iracyakomeza, naho hari urugamba rukomeye, wenda kuko na Barca na yirasa nk'igenda ibyuka, ngo competition igiye kugaruka. Iyo bita Atletico nayo sezishize ntitwayibonye cyane, ariko irimo kwisuganya kugira ngo igaruke. Niyo mpamvu igira gutya ikaba ikuye Julian Alvarez muri Manchester City mu rwego rwo kongera imbaraga muri ataka yayo, kuko kimwe mu byayigoye sezishize harimo no kubona ibyo bitego. Tukabona iyo Bayern imaze gukubitwa, ikubiswe na Aston Villa 1-0. Ntacyo, reka tuduhere kuri Real Madrid na Dortmund. Musa, Dennis and Fred, catch us live at Triple Sports Arena.